Ole tunjung video wa chuanin thil poi mo tak mai kan hanjir hawanga ul sambok si o thenkhat ta chon hote ani nga ma ro zo thiam lo tan dor chuanin harsa ve tak mai khani a hi kan han en hawanga I scale o I kan ruler le compass manga hang angle degree draw dan hi kan hanjir ho do ni thamnge tumin kan lo en don ya ma severin line kan han sia manga 30 degree kan han ti ma support anga o line kan han siam ta a khi kan line siam a khianin khian line segment kan han nei ta a ti chuanin hei compass kan deya kan compass kha kan du radius khan ti hang kan koi kau theya kan koi kau do na ni ti hian mo hianin lian lu tup lo hianin kan han koi kau anga ti hian helai point ti chang hianin lai point ti chang hianin ti hang kan han ti hianin kan han rin do na ni ti han kan han rin anga yan kan han rin ta a ti chuan hemi kan koi kau na kha kan ti son lawang o hemi angle hemi akaw zaw zong kha ti son lo tur ani ti chuan helai point ti chang hianin ti hian kan ti le anga o whiteboard ani atle min anal deuh hlenga o ti hian kan han ti le anga ti hian kan han ti don ta ni helai a lo in to na in kat na tak hi kan han rin zomanga helai in kat na tak hi kan han rin zomanga ti hian kan han rin zomanga helai point atang hianin ti hian kan rin zom ta a hi he degree pum pui hi 60 degree lo ni ta ni chu he degree pum pui hi 60 degree wa han all sum em tro kimi atang khian all sum takin 30 degree kha kan lo siam le ngal theya chu helai atang hian helai point atang hianin 60 degree kha kan phel som do na ni kan phel alai taka kan phelang ti na ni helai point atang hian ti hian voi khat kan ti le anga ti chuan helai point thei helai a in to na point atang hianin voi khat kan kat le anga ti hian ti khan that khilai ki kan han rin zomanga hi helai point le helai point hi a in to na lai kha kan han rin zomanga helai le helai point hi ti hian kan han rin zomanga 30 degree lo chuak le don ta ni chu helai hi 30 degree ani anga hei le lampo hi 30 alo ni ang this one 6 degree kha alai taka kan phela this one 30 degree le 60 degree siam than chu kan lo thiam hal ta a this one tu na 45 degree le 90 degree siam than kan lo en le anga hian line segment kha kan han siam photanga ti chuanin helai point atang hianin ti hian kan han rin anga o sei ve deuh hlekin semi circle a thling lo po in o tling lek khanin kan han rin anga ak kha kan han siam anga khian whiteboard hi adal deuh hlek awang hianin harsa thina kimi kan koi kaw zaw zong khi angai reng kha kan hmang tur ani a ti chuan voi khat kan han rin le a 60 degree kan han siam le ta phota khilai point kan rin atang khianin voi khat kan han rin le anga kan compass koi zaw zong in ang reng khan ti chuanin khilai ma a kan siam kha kan han rin zom le a kan lo siam toi deuh hleka ti khian khi rin pahnih kan lo nei ta a helai khi 120 degree le 60 le 120 degree kan lo nei ta a ti chuan tu na chuan 90 degree kan siam do na wangin khimi a koi zaw zong in ang reng kha a compass kar zaw zong in ang reng khanin khilai 60 degree point atang le degree za som hi point atang khan kan han ak kan han siam le anga ti chuan khimi alo in to na lai tak hi kan han rin zom le anga khilai point hi kan han rin zom anga ti chuan 90 degree kan lo nei le mai do na ni khian mo he 90 degree right angle kan lo nei ta a on sam em ani hi ti chuanin he 90 degree hi kan lo alai taka kan lo phel chang le anga helai point atang hian kan lo phel chang le anga ti chuan 45 degree siam dan kha kan lo en ho le adon ani ti khian voi khat kan han thaya a kan siam le a le lama tangin voi khat kan thai le a kan han siama sei deuh thai po kha angai lawa ti chuan khi kan han rin zom le anga point pahni khi ti khian chuan ale lam hi 45 ani a ale lam po hi 45 tho kha alo ni do na ni chuan khati zong kha ani a ol sam em a construction kan zirna atang khan poimo em a thiam nge kan lo tum theu don nia